Tariki 10 mweri uyu niguo kamiti ya andu 7 iria irathorima no wiganite gutweka munini wa murirukia wa tigiti wa ngwataniro ya Azimio-OKA Kenya Alliance Raila Odinga igacokia riboti yayo no mbere iyo urugari ngwataniro-ini ino uthiete na mbere na kwambatira. Ngwataniro-ini cieri ya Azimio-OKA Kenya na ya Kenya Kwanza iria itongoragio ni munini wa President William Ruto gicigo gia gatagati gitiroererwo na uhuthu kumana na gikabu giakio gia kura na ona atongoria aria mari ngwataniro-ini ici kuma gicigo giki ino nio kandi iria makoretwo makiendia. Ũrĩa koya kuma kirima ni tukaiganana na kirima giki na atongoria ingi muno ega avata mena ikiro cia kuigana. Hakuna siasa yoyote itaendelea Meru community kwa sababu sisi ngao yetu, nguvu yetu, power yetu ni Peter Katirao. Kushinda kura ni mtu kutoka kwenda kuongea na watu na kupata kura so that you can win the election. Ngwataniro-ini ya Azimio-OKA Kenya ona iri na kamiti erigiceirio ni atongoria aria marenda ihuthire njira ingi cia guthura munini wa Odinga ta uria utwaranite nake uteti-ini ihinda iraya, na hau niho mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na arumiriri yake makoretwo makiheanira mikana. If Kalonzo Musyoka will not be deputy president on 9th of August this year, then take it to a safe bank. Even Raila Amolo Odinga will not be president. Na wanaona wazi ya kuwa katika walotajwa wanaoweza kuwa running mate wa Raila Amolo Odinga ni ndugu Gavana Hassan Ali Joho na dada yetu Mama Charity Ngilu. So when there's a fallout, we know how to deal with it. But as of now, there's no fallout. The committee has not reported anything. We are waiting for them to conclude their work. Kuri Kalonzo Musyoka githurano giki ni gia bata tondu angiaga guthurwo ta munini wa Odinga ahota gucoka heho-ini ya uteti iria atwire matina-ini meri ma wathani, no ucio ti undu kuringana na amwe ya atongoria wagirirwo ni gwikirirwo na kinyi bata na mutongoria mukinyaniru uria uguteithiriria Raila Odinga gukahotana. Yani munaenda kufanyia Kalonzo interview awe naibu wa Raila. Tunamwomba party leader wetu asikubali hivi vitisho. Ni vitisho vinaletwa sasa hivi, si kwa sababu ya jambo jingine. Watu wanataka position kwa ulazima ya running mate. Hatutakubali ya kwamba kuwe na vyama vingine ama viongozi ambao wako na agenda fiche, agenda ya kuvunja Azimio. Aciangi wira wao ni uhoro waiti gwitu nduri uraigwa guthondeketwo kamiti ya guthura no gutwika deputy president. Nduri uraigwa mundu eri twandike application. Turaugo mo wacio agoca ucio nike tuga support tondu ucio niguo wendi wetu. Kiria turenda ni tuthondeke thirikari iria yukite. Na orere wigananu gatagati ka atumia na athuri ukoretwo ugikirirwo ithurano-ini twerekeire. Atongoria atumia aria makoretwo makigwetwo maigite mwihoko wao iguru na makoretwo makihurwo njeki ni ikundi itiganite hamwe nacio ikundi cia atumia na atungatiri. Ni giteo kinene muno kugikorwo ati munini wa rais no akorwo ati athurite ona gukorwo ni arecireria kuthura auge twi andu ana kana atano ni areciria. Ni giteo kinene muno kuri nie. Mama Matakarua tumetoka naye mbali na pia amefanya hata amejaribu hata kusimama president na agenda ndio tunayoitaka. Komishoni ya ithurano na mihaka IEBC iheanite tariki 16 mweri uyu ta muthenya wa muthia wa huraniria giturwa gia president wa kuneana maritwa manini yao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jehia.